UMLA ka molai constituency uba proses ti sau kami ha ka sngi balang jong ka atri ujiliu la kerpa yak sarkar ban pelat bat banum sim khajana ya ki kali kamai ka bakan thup ya ki auto rickshaw ki taxi ki bus ki truck bat baro ki bakamai ha ka jilla namar ki ma jing ya ba ha ka ni ka jing khangdam la penjari ban khanglat ya ka jing posted jong ka khlam covid khat khandai ulapan pau bala da ka sarkar ka mon kamdun jing e kala ban pinsange shwa katu kat ni project ban sacrifice ya ki na ka benda bakin yo ban ajing yarap ya ki nong bela ki bakan thup na do ki nong rap ki nong nya kali kamai bat kinong bela bo pher na lor chemistry kinong nya kali kilama jing ba ha kini kisni jong ka jing khangdam kumta don kam ban pelat ya ki khajana kum ka road tax ka renewal tax bat bon ki we ki khajana ki bashem na ki kali kamai UMLA ulapan pau ya kani ha bakran ha ka jing yalang ka bala samar ba mi kinong nya auto hapo kalama jong ka polo auto rickshaw owner and driver association bala sam ha indo sports hall jong ka shinong madat baki kimar bam ki kinthop ya mar 6 kilo ukhaw udai ka shini uslasha bat ki we bala sam chaplat saphungut i kinong nya auto UMLA ha kan kasni ulakular ba unsa ashipo wajar tingka ya ka association makan bu apo ka fund na ka benda ka jingdon kam kerki ka jongki ha kan kasni basam layadon lang urang ba shnong ka maulai madat baki uba biar kharmujai kinong kit kam shnong ka seng samla maurat baki bat ki we nalor kinong nya auto ka mai polo bat ki dekhot ka seng ha kan kasni UMLA ul ajing yarap kerpang ru ya ka seng samla madat baki da ka song pisa na mar ka jing tresh dom ka jongki la perhat apa di bakran na ka jong present jong ofisial dengan sosne ba ko present fi ka petak ka besar mde bandaran on present don kam ban kren ya ka cige abi kren na ngalong pa joki mama joki unmen joki an persyang ban hau la tin ta joki mata kasi mis IT ya marba mati ban masuk teo ka support your present secretary na support pada kalau IT sesuatu hajar tingkah nak mentafisya yang tinggal mempang sistem dan kamu terlihat kasih emergency presiden sekretari yang pikir pagani yang kuat maka mendengar kamu dengan usul dari nak mentafisya kasih kali presiden sekretari yang cepat jadi waktu saat ini kita keluar dari sini saya siapa hajar tingkah IT kasih nampak jangan kamu kerja kita untuk immediate relief pang bestam dan kamu kerja dan kamu benda dan kamu pakai nak tu pengadaan tu bisa sebelum kamu akan berdiri association nomor hak ini isi minta kecil memang tanggung kepada wajib Indonesia kasus ini bahaya memang mana besar dari kau ini untuk menentang lawan yang penting sampai batang mati dawai Indonesia kuat belum di dawai kita lalu sampai belum hak benda adalah assessment tersebut itu film kecing kedua kecing yang ada di sini dah ada kata-kata dia kecing keempat juga dengan yang sorka ngopo sorka berurung kat ni ini kecingnya jom baru kita try kali kindongnya tadi kecing keempat juga yang sorka maka sorka dengan magno mengenai tax berkira-kira hang ni mendak nado kadai ada road tax, ada passenger tax, ada goods tax, dan kiwi kita tadi renew matai Islam, keserta ada tambahan map, kajingger pak, nak ada juga mulai ringkan bagi pajak juga mulai, keserta berburam, sekolah map no matai tax kepada jauh kita nongnya tadi, lagi di auto, lagi di local taxi. Lagi di minibus, city bus, itrop berkuih subhanan makna. Hakim ini sesuatu matang dengan kerana kita. Wat kita beliau kita ai wayeng. Kerana beliau ai wayeng, nama iba hidung semua. Kampiang kajang, kampiang kepala, kampiang kesini. Yang baik nak coba, try juga dia. Kampiang suka mai kali, kampiang suka mai kali. Nak kena coba apa sekarang syafi sahaja pada tasden. Jika sarkar kita, juk kita apa nak mulai yang ketika kemensim slow stay yang the heart of compassion, kemensim slow stay kedon kampung. Hak ini isi mentah. Bukan kimarjan apa di persiang menyerapkan. Baru kita bukan di persiang. Maka dikepur menyerap nak bertajam. Di pajak berjejak hak jemput
Kajingker pat jongai ke sarkar bakadon kau nak lu bata jirap ya borok kinong belah. Habang nong belah ni borok kinong belah. Kinong belah kibedi masih kinong belah, dok sekarang nong belah dapat taksi dapat nong belah borok hak nong belah. Pi adan ni benda boring dia. Usia benda wahai ke jirap nong ya kinong belah. Laki dia nak berjalan ke dinding banyak auto landing yang taksi berpat wahai ke jirap san hajar sebenar. Nak benda jauh pak tu suku yang kejenjang. Kesokar hapan suku yang kejengir jauh pak. Kejengir pat jongai kesokar. Kong sokha yang rap lem yang pak hak komunikapur. Kesokar lapang berpisah. Henry dan kesokar hi betul kadang rekaman. Untuk jika memang penyerap nak bertajuk kita dapat jenis yang belasni dapat hal kelakar. Hamil kaya dan inong sosdong baik arlak inong sosdong ni. Baik arlak ini inong sosdong baru arlak. Dari kan ki household apa tu lagi yang kita macam nak average nak lagi arlak kalau sem average tu khandrulak kedai mendaki household ini bisa menjadi. Dia berkhandrulak ada sarkar dengan mensin. Nak kan ini kalau siapa compassionate heart of compassion mensin semua sendiri nak bertakwi dan nak berhal nanti nak bertajam ke pak sarkar kedai yang berpak kedai kepor dengan sarkar dan hal nanti hak ini kesini menda. Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablets after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.